mwonanirio to mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Gavana Mutumanto Ethinkia ni orotete Joy Karwitha kiri kanju yawe ya a minister kiri Rwangirwa Miunda kujukia kanya karia ukabere karanenkeri Kenoti JR Marete ugaruruku bubu bwezite nyuma ya mateta nkabwate gicigo kiu bure negitigi mpione onto butumite Kenoti JR Marete kuandika baruga kucheberia nyuma ya gwitikaniria na Gavana Mutuma kenda nto babure baigwa banganiri Karwitha uria uri na miaka 31 aumite nturene ya Gankando Mboroga tore muthuri Muriuki agutumenyithia nikiri ntumirio mbite kwithwa gitumirwa ni munini wa speaker ndene kaunti Meru no mwendari kumania na barugera yandiki nurororeteretwe kwa minister wa Miunda no bangalia matauni no JR Marete andiketera kugati nyume kwithoja kwari na njewe nyamwe na Gavana na kinyitanta guchieberia gitene giki Kendomba kwa kanya muntonge kumabore edwa kithurwa. Nomination to the possession of CCM lands, Meru County. It goes, it is with great honor and appreciation that I accept and the honor to serve the great people of Meru in the possession given to me by His Excellency, the Governor of Meru, Reverend Mutuma Ethinkia. After lengthy and deep discussion with His Excellency the Governor and consultation with my family and other stakeholders, I've agreed to step down and allow my possession to be given to someone else from Bori constituency, following concerns by residents that are not from Bori constituency. And hence, it skews the regional balance and county cohesion, and that is His Excellency the Governor is keenly trying to achieve. Amna bubu edwa kiromba Gavana ukeja kutha kwina kanya kangi edwa kimuchwira nawe akethe mustari jwa mbere gwitangugi. Further state that since the nomination was all about service, I'm ready and willing to serve the honorable citizens of Meru in any other capacity that His Excellency the Governor, as the appointing authority, feels I will be able to help him in serving our people. In all honesty, sincerely. So it is signed by Kenoti Marete, CCM nominee, Lance Meru. Amana bubu nyimantumirie je engieja yandikiri kila assembly ya Meru na kumwira ati Governor Meru akwithwa akiorotera Joy Karwitha kwithwa kijuka gitigiki wa minister wa Miunda na ubangania wa town. I here wish to notify your office that His Excellency Honorable Reverend Isaac Mutumanto Ethinkia, the Governor of the County Government of Meru, has nominated the following person to serve as a member of the County Executive Committee to replace Isaac Kenoti Marete, who declined the nomination for the Department of Land, Physical Planning, Urban Development and Housing and Public Works. Number 1, that is named Joyce Karwitha, Department, Land, Physical Planning, Urban Development, Housing and Public Works. Antonio MCA bachokire njegera nkatho mono no tubakona ni otongeria na nginya bakiromba Gavana kanja kanga konekana edwa kimurikana tukaromba Gavana that Marete no ntubwa ikarikiria thiaria ungwana kinya kanya kanje kakoneka na considered so ngwitike tukario antubaburi by represented Kedrikari na tubere they are part of Meru itobendete na kinya kirabia ngweria na inya Gavana atara alede CCM so twataka history ya Meru together 24 out of 10 so barabara wa Meru the male men batiendete the alendis tobendete mno na wendo na nkoro na kirundu so we have 4 CCM alendis in Meru County for the first time in history devolution. So pongezi the new CCM Joy Karwitha to wish well
tukaritangu itu ikintu kimwe and we support the government 100%. Turethirite twinde twi struggle ya kureta peace ni Meru na waiting gwenda na wangwe na mbere na nomination ndio ya Karwetha ni itumiyuke na kuwirwa na tukauga batu nende cabinet ya mheshimiwa Ntwethingia kwa complete na kira geteri ntuko Aramisi ya barabonde boroteri baketha bekinya county assembly je kutho bakithujwa again oyaubwa matukia nteto isi ogorokia sheria ye ya arimi bo matukia kinyago korokia cabinet nikenda act ye yomba kwa implemented ukirie kiumia ki na ninywe thianto muma mbua kiumia kira kingi new government is set on the super highway tuambirie kumatukia maendeleo nde kuto akoluge merita you on Thursday with no objection nondo wito kwenda Meru aliturangu na speed sana speed ira tire rarakia verbally yetu ni action oriented speed Muthuri Murioki Weru TV Muthuri wa Kangangi. Nyuma ya JR Kinoti marete gutumiria gwitikiria guchieberia kuorotwa kujukia giti kia minista wa miunda kenda giti kiezanwa gicigone bunge kia Buri muthuji wa siasa Eric Kimathi ni achuberitie gutariria kureka kunganirwa kwawe akiuga JR ni mutongeria uri na umbani bonene muno ni arombete asiasa gutiga gwakiria Mutuma Ntwethingia akiuga kire kiri na bata kagitene gakane uritingu gibwa muntu na tena areumite na andikithitie wirigiro bwawe Ngavana Mutuma agachwera JR kanya kangi kagutongeria kakimutegi na nteto eje thirikari mheshimiwa Ntwethingia ndiria arari agutara CCs bawe itronire naraitite ngugi njega muno ya kugeria kureta kutegera Meru rekari na nindi era arenda gukinyaniria imigambo ya Eric Kimathi uri mutaramu wa gisiasa akiuga bura kanjo ya mawaziri era Ngavana Mutuma thurite ya kurutanira noe wera mathaa manini nyuma ya JR Marete ura thuritwa twika waziri wa menda kwiruta na kanya gake kuthuku Joy Karwetha akiuga JR mutongoria wa bata mono na akiguna thirikari ino arakuga na bati kunenkerwa kanya kange kaingomba gutungatira Meru. It's quite unfortunate ndona baruga is accurate ya one mheshimiwa Marete ako cheba eberia no ntunyawe ngona kwenda kuona ni akiuga ukika kwenda kuona kuna unity na correspond kiri pressure ile probably ile aliku ya mheshimiwa Ridiki ile rambiritwe lakini ngoitekia tira mheshimiwa Ntwethingia onde Marete JR ambo mutethia in one or the other kurungamira gitikia rand na rari na IG ambo mutethia na contribution one Kambuge ni a patriot ikuona ni other than kueberia gitumage kingi na kugeria kuona nande pressure ile political pressure na mbi ya amount to such that kuona mheshimiwa JR akucheberia but ndingi appeal kiri governor na mtunwe na responsibility appointing authority akarani ndikuruna nora appointed JR na mutongeri ongi at least bomba kuchoka kutethera JR is a good person bomba kutethera has been really supporting devolved government na no imutongeria uraiza na kirira ikinene muno kire Meru kirira kinene muno kira tuwezaga turi Meru na nuji mubanganyo mantu na imutaramu mantu zera na kirira raiza na thirikari raiku na iraiku lakini hope kinyakethera kwebera yomba kuthura thirikari ni renda muno contribution ya weno ntuba wisdom na mathuganithira na jo ta gutethira mheshimiwa Ntwethingia. Kimathi akithi na mbere aruga kwina bate atongoria bagi siasa gutiga gusukuma Ngavana Mutuma Ntwethingia ire gutara atongoria no ntuma thuka no wakorwa na kogwibethirwe bena kuumiria Kambuge tiboga muno batuturi atongeria kana akari ku pile pressure kire mheshimiwa Ntwethingia Ngavana wetu kubwira no kina nani abati kujukia thirikari ne kana ibawa abati gutiga thirikari newe no ntu at the end of the day backstops kirewe na kinyakethirwa mheshimiwa Ridiki ugaga uti antu babori akona bari representative iu ne kuja kuthurwa bariki karandi kurba karaniria
nontu mheshimiwa atibati kurazimishwa unless igeja kuthura kuwi iden agenda yare ya mutongire fulani kuthura kuina mtu warenga kuthura thirikari ni ira twinayo kou kira ni mpati kuria ibati ku appeal kira antu betu tubati kuumiria na tuka mheshimiwa twithinkia kanya akathura atare kanjo yawe ire ombo mutethia ewe wengwa nontu athithi tutumba kuga no nontu athithi ituthita tuna kanyuma gaka thuku muno na utwitirite nande ko tutibati kutha tuninga siasa kira kirio tubati kuthithia ikwigika thirikari ije na tumuikike na antu bara akomba kuthura bo abatarite Nkuruki batu era tukinyite turi antu ba Meru na kuringana thinira tonete na political environment kinye kinyoka tegera nandi Mumeru kana Mukenya arenda oteka ura professionalism kana contribution iko as an individual te necessarily umite na ara umite kuma giciumbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Gikundi kimwe kuuma Gembe ni gichumiritie gutetera uria wari ngavana wa Meru Peter Munya ni untu bwa miario yawe hati mutumantu ithinkia ni ngavana wa kugwatira untu buria bukitie murutira jo munene jwa gisiasa baugite miario jika irajukirwe buthuku na baria bakuorota Munya ni arongo ni untu karaugire uma bwa mantu buria jakari ni batariritie baria bakumeneria Munya ni asiasa baria bakwendaite thirikari ni ya mutuma Dennis Mugendi na andikithitie uge bwao ale mukarigiti wa kiama gia PNU wandini ya mawa wamwe na Karibangi ntereni isi ya Gembe ni bateterete ngavana wa tene Peter Gatira Munya iguru ya bare bakumeneria gukurukira migambo yawe ya kuwa ngavana Isaac Mutuma ni interim governor ya nte ngavana wa Kenya kuntu bakwathirute maitia jario ni uma Munya araririe bijete ao chokeria luaji mwendia na mantele na grupu yawe yonthe tubaririkania atiri 2022 Munya na supportere kawira bena Mutuma na baroye tika kawira roye tika ngavana na Mutuma deputy owe eruare tukwaria Mutuma i product Peter Munya na kawira Mwangasa kwa aluaji mwendia arokuona kanya na inya kuruma Munya tuteko meina o meruta 2022 supportete kiraito na igo wari muntu mbere kuura timu ya Mutuma I deputy 2022 kwa eruare boena mantele na grupu ye ni onda boicheta sini ondi ni ondoni kana ni bo isieta aya ni Munye shima bokemenya noe watire Mutuma obokona a mwaka na eruare ni bonto engavana kwa u ketha ko byo bokwenda ke thirikari eje weta bokamatete Munya kaboete Munya kabuti kana bokethwa nake bo aruma Munya irio Mutuma abo wangwe ketha wina maratasi yaku katha imwokoro ku kwenda nominatwa kana ewe teke CEC Mutuma atena kiama kio kunominate wowe weta assembly mbantele Mutuma atena kiama kunominate mukoku eta assembly kowe kamunya nthe bila umwete tutekomeja ku arieto interim opposite interim i permanent Mutuma tekare ara permanent 2023 tukaringa kura urashinda ashinde amero bamwe kou kanya gakuruma Munya mweke ninde ataririe mbaya kararirie ura kubateria na ura kubateri kwarua kou mweke ninde na boeta bukuwa Munya kuruma na ate Munya akuwa ate Munya akwethia ethia atia njakaria katukua lwaya gathukania Munya na Mutuma para imbura thasi oge aguthira kwibyo Mutuma kwenda ki alwaje kwenda ki Mutuma reka manto amaingi tampala kwengwira ukwenda kwa mantora Munya arie na ara ataririe mbaya arie boro baterie kinyere anagure gitagi wateli ni umage wateli tonto 7 twaringa kura kaunde twaringa kura na itarura kinyeto wananchi ba Meru bakerwa itara kuringa kura ndio kinya nekenda tukaringa kura twinte tutarenga bana ende wana lwaji kuria na ukeminde ukingangana itukoromba antu ba studio bachore wana lwaji kanya ko studio arara ekuo bare bakumeneria Munya kariba bariuga bagwisuragia kuria na ngugi kumakiringa bana Mutuma indi ni bamweruo aitire Meru ngugi ati kwangangua ende wana lwaji no twendete kuria keminde muno bona kina mantele kumenya mantora bokware boiche ta drone to men drone ibo ni drone type ereko o drone ya kubanga baro kore into ya Meru kurengire mama bukyu abokabangira Meru ende boyo confuse Mutuma Munya kubangira Meru ethira
mutuma arite ne kangavana kana munya na mwirire tegetika ge permanent ni umucanura akiri amenya na ari mbiti cie nyumewa itikathukie uritingwe bwawe no ntwana mbiti nyuma una ciene na ba muingilia are moi wici okaritira merungu ikenda 2027 mutume thira ina yoeta aitura grombe tikangavana kinya munya no aturite grombe tikangavana munya karenda muntu athwania ni amiro akuritira ngui te antu bathatu bara baicithite nyuma no ntuito bene na ko munya atara makosa ukochwa mutuma muntu gakochwa mutono ina kenda menyara watirie ni ariku uti makosa arare ayo kinya ariku munya betima na mutuma na viongozi vingi bikoromba kura ponze barombe kura 27 ura wakuluka no tukatafoti. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Kinya nyuma ya aciari gukia mateta iguru ria gutezanirwa gwa cukuru ya Irure primary gicigone bunge kia Mara, cukuru ije no kaitite na mbere kwa ngarata na kinya nkuruki. Aciari ni borotete wagibo wa irasi bia junior secondary bakiuga bobo ibotumite ana bao bagaikwa kuthomera cukuru ne ingengeni. Aciari baba nkuruki ni borotete mbonti ya urungamiri cukuru eu bakiuga neo erina urungamiri bothuku onto botumite cukuru ije yatigwa na 30 wake. Martin Mugambi na Rugonoro. Amwena gutura gwaĩtanagĩrwa cukuru yerũri mbari cia wandia mwembe kĩrĩgĩcigo mbunge kia Mara no ethiĩte na mbere kũrimangĩria na kũtherekeria nũntũ bwa kũrega gũkũra kiugo ikumania na kwaga ritwa. Ndadi cukuru ya kabari yange nĩkundairire no twagĩte junior na ni tonto mwana wakwa atikuluka kiraka kile kia ulu aitia makengi ndo na mwana uwa akuluka kiraka keu ni gangaretelwa mwana mujie rero ndacokile riu ndo na gutebongele riu kira kina batali ni tuone junior ko iruri tukona junior ruri ona bau be kulaja tugucokie ruri cukuru ya ruri kwari na secondary ende ti junior na secondary ni aurire ukagwe secondary ya ukuveto tirutana tuira kuraya junior secondary na yolwa na rweto turumagarukitie bururu nonto naku tutena junior secondary ya ne twagire bago tutethererie ruri ne twarutire ana bururu na batuika bakuthi kungi tuthomithagiria kabari yange kwibe makengi kwiba kulaja kuringana na aciari na nkinya turi ba cukuru ino ithirite wagia bwa junior secondary aciari baingi batakumba kuria bici cieciri nontu bariruta na cukuru ino kubaira cukuru ya kabari yange na nkinya makengi. Mujali uria wina mwana wa junior secondary arutaga na bau bange be lower classes kuma PP1 kinya grade 6 akabaira skulu ila jena junior secondary. Theto ino ikujiritwe i mwarimu munene wa cukuru ino akiugaga ata thaa ino cukuru ino iri na aritwa bata gukuruka 35 cukuru ngima. Cukuru ino yetu ya Lori itumbaga gukula nonto wakwaga junior secondary. Skulu eno yetu ino ina population ya 35 pupils. Bakiongera aciari babai baraumite nkinya utongoria bwa cukuru ino bakiugaga nkinya mukariri igite wa cukuru ino aumaga guntu kuraya kuma na cukuru ino na no arege kumenya burethiaga na mbere. Mote waragia ro mami ana gutweka muntu watende muntu wanara magutunire akamenya bora mukari weroria ko mama akamenya bora gukira agekanya kuona bora rimo buthaira bakinya bora bakuthomithia no agukere no gukona igicamira muthia baraumite nchobi ndege iwatho mbari no bakiugaga aciari baingi batitindanagira na uthina mbere bwa michieka na kumenya kira na batumagira kuthoma. Ture no niremerete bwa mbere gacobi kara ke ya Lori cukuru etiomba gukula niko ona guti mauntu maumba gukula niko ne mauntu mara methagwa me around ino ya Lori riu ne tukwenda tuthethererwe nkinya ona mbasa busibo tureterwe Lori avine tabarikitie tula riri. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Etana mbere kurumira nteto chietu tuchokere kumenyithia nteto nkuruki.
Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Ure wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ugete agatongeria gigosi kia atongeria aregani ba thirikari kenda kuania Ruto kiri kithurano kia 2027 akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni rumiri bonene ne unkumania konge naku Rais Ruto ni aringirite ndebe mubango jwa thirikari yawe jogima akiuria Kenya abatika thikire nguto na bete na mbere guchiandikithia kenda guketha matunda za mubango jo Boniface Mongera na Rugonoru. Uroarero Rais Ruto ntuko no mathiko na ubunge wa Karajo Cheparungu John ko sinonekanira akirenga nya kwethira akinyiro batu mubango jogi majwasha kiuga mogaro norantu bomba kwethira bakiringa ndokotho kukanga utamanto ni bangi kwethira bakiaria bangi atishaite kwethira gitangoge na ndo mabomanto na thene gitangoge na mirongo magara na magirija Kenya no bendete kushiandikithia. Nafuatilia jana kwa mfano watu wamejisajili jana ni watu 47,000 one day wamejiandikisha. Kati ya watu hawa watu 22,000 wamefanya means testing na wamelipa kiwango yao ya malipo kwa sababu ile mtandao imewaambia kiasi ambayo watalipa. Na kiendelea kuthumbira kathalinte tujesha Rais Ruto nogite taifa kanasha nithire tugitungatira Kenya bonde teko bagua jaura wakari mbere atonyo tongeriene. NHIF ilikuwa inafikia watu 20% ya Kenya. 80% walikuwa wanahangaika. So tumesema, and this is the commitment I made to the people of Kenya, ya kwamba tutafanya universal health. Sio wale wako na uwezo na kazi peke yao wanakuwa wagonjwa, kila mtu anakuwa mgonjwa. Kwa hivyo lazima tuwe na mpango ya serikali that covers everybody, ambaye inafikia kila mwananchi. Na nonto bogitumikio nande na kulingana Rais Ruto aruga ntumone thire kinyira Kenya bonde atibendere kwethira baishi andikithia na bethiro berera na bakathikira nteto corongo na shimingiri kuthurikia arua. Alimpenda Yesu. Muno muthombi no jojo meruke mathiko ni rotero machako sorori munini Rigathi Gachagua atotete na kwethirwa akiombe migambo enkumejesha kiuga mubango jo nenge mingire thirito ekirite ni kithiro ituma bethiro bakiungana na tongeria bangi na bamwanie. SHA inafanya kazi ama haifanyi? Tumesikiza Wakenya wanasema tupangane
tutafute serikali mpya mzuri ya kusaidia Kenya, na hiyo tunafanya na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka. Musisikize propaganda ya watu ambao hawaelewi nini inaendelea. Bwe bwakenda nabo bwakomi na bwakomenya kaunti ya Meru kaunti ya Tharaka Nithi ni mwashithirito china wandikire bwakaora kaunti ya Mombasa itongeretie rafu ithingatire kaunti ya Bomet kaunti ya Turkana na Samburu shirigetie. Na hii program ya Taifa Care, hiyo SHA, ndio itahakikisha kila mmoja wetu atafikiwa na usaidizi wa mambo ya matibabu. Na kwa hivyo mimi nataka niwaulize wananchi wa Kenya wafuatilie yale wananchi wa Bomet wanafanya. Reporter Ntoshero TV kumaja kingine kineke mushujo Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma ya magavana Mutumanto Ethinkia kwatha guchokwa kwa maabisa bokaria nterechia tumuru maabisa ba county bagwatanirite na MC Wanto Amboi Frederick Mburugoni bariongite ntere ugochwa ntwaega haria kumba kwa kambi ya maabitha bababu bobwezete ntuku inkai nyuma ya mpithukiro ya maitha nterechia mea ontubure bwatigire maabitha bathato ba NPR batete uturo. Nicola Chabare na Ntetweje. Kumaniana watho bwa gavana Mutumanto Ethinkia igitarira nyunya amuma bakujukia giti ikio gavana kaunti ya Meru bakuga ati mabitha aba NPR kana Rangers ibara bakaragia ntere echiando moru ubathirikari ya kaunti ya Meru ibachokwe ntere ino indi atongeria kuma akaunti ya Meru bario kinya MCO wandi Antwambwitwe Frederick Mburugo na kinya apita mutethio rorungamirite mabitha aba kaunti bar enforcement ibakinyite ntere echiando moru nikenda bachire bantu ara mabitha baba gakirwa kambi na bathi nambe no kara governor na to directly to the ora kubati kenda askari bara bomba kuja as fast as possible barua chao chiandikiro cha deployment they are ready ngarire batumaire they have been serviced they are ready na nyabongo itubetite twabathia briefing they are ready lakini gintu kira kimwe gitigere tukwenda ntubetu berewa askari batu tumbo bachokia gi community je gwitangugira bagitaga but armed, but na michinga. It is a vital tool that they are supposed to have nontobago kalia ngomba cheirieji. Aja simply na timu yeji onde okuona kenda to identify the new area to ga set through these regions. Na tukwana community yeji ni candidate the ward community Antwambui ibane candidate 5 acres. Kidaka 5 acres kenda askari baba beto ba regions. Bomba kwa settled in a safer place na gundunya kuna roi kenda bomba kwa comfortable. Tuibo yake ngabana kwithiro yake aina wendi boso kianto arabare nyume iterera anto bari just baba ritirwe barata kutha bakithiuluka nara mutindwa thai we have a responsible governor urawe na mathwania mwananchi kirwe urokumyathinire mwananchi akuona na kure solution na range ibontu inyama anto barabara bando na tuchugulikia nikienda thinire barabara era ya security nyayo ikomba guthura kithira askari baraba bari bekorito ingabana ora waitere ora teishemeru mwanka ko ngabana wibashoke kenda bomba kuritira anto beto ngwe na kurithia ng'ombe cietu ora buri uchumi bwa anto ba kenda thinire barabarera ya ngabana wetu katho nontu bakumba kwiyotu watia ukaria urithia bwetu Mkurukiba kiariria mantu makonenia na gwamba abwandithia bari wikubatiri kuthingatirwa mwanka kioto gikonekana kiri antu baba tharikiritwe. We push for security. We are asking the interior minister araniria na minister wa agriculture araniria na thirikari we need compensation. Watu wetu wapewe findia na governor antu betu bathatu baroreire kuwa pole michiyo na rwetu kwaria batethiki katweterete bathikwa antu bai bari na michinka iboragirwe na michinka ereta na antu ba Samburu na michinka ni irawatikanire turenda kwene heshima ri nene mono bwana ngavana araniria na ngavana wa Samburu mwire na wate antu bake araniria na president wetu oyaura MPs bakwaraniria noe antu betu baukua antu bembe bakuthina ng'ombe cietu ikuthira aromba after incident ile kuona bunduki
kinya ng'ombe iria cietu ciaurire inya cio ikalema ora bundu kiriro na kiraraka kinya ng'ombe cio na kana itare kai nikenda tukethwa twina turastira tuno ke thirikari ikethwa kimbe ya fruits na ikethwa tutethacia batu tuona inya ko muntu aga kubwithia kiraimu kinya kalaba gakona kana gwake kana ngua oriji ye kawata muntu rore nyumbora uke akwithura bunduki cietu ikuonekana nara kwa antu bau antu tayari babati kwithura bawati Komando Morwege North Betan Class Chabari Hakari kuma Kiraone athirogaite Gembe South baugite kwa miaka iri akawira Mwangaza hatongerete Meru gute murandi kinya jumwejo weti na mbere boka na Junandi ne bakuromba ngabana uri ukagite negaka kugwatanira na MC Josephat Bario kenda kubatimithia matunda ja thirikari. Hakari baba ne bachokete batariria kurega kunganirwa kwao ne miario ya Peter Munya ya kugweta ntwithinge za ngabana wa kugwatira ne bamurite kwa ngabana mutuma Mageteo na gwetikia niwe mutongeria wa thirikari ya Meru. Kariba Kiraone wodini athirugaiti ni basiumirite kuromba ngwataniro kiri MC wa Josephat Bario na ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia bakiwa kwa kaita kara ngavana Kawira rethiritwa retene batona weti na mbere kinyapo muthia rwara nyara barombete Mutuma ubaukiriria sibitari yo ire akwe kuingwa no ntuba wasio tungata boboya sibitari ye irina maternity ya kiro kuma igitare wathani bwa ngavana Kiraitu na mwankaru ari itoyura batu tokari ya kariba athiru tukuromba ngabana wetu no tukuona ngabana ukumba kuhatanithia Meru tukumuromba twina winyicie bubwinge atulikane no tubatu tukaria kariba athiru itoinyelikite muno kuma thirikari ya mama rira ya ukumire utebio tuona inya maendeleo yara ya tieli uteyomba kukamiliza wewe nkuromba ngabana wekuo no tuna imani nawe nkuromba bawatanire na MCA wetu nikenda bomba uturitira ngui gara ngabana wetu Mutuma Ntwethingia nalethiria antu athiru wandi gwitikendene Meru county batu inyeletu muno alethiria sibitari cietu ya Kiraone alethiria Kanguto alethiria Kirili gwitikende sibitari nyemo nyandawe thaya antu atona kurimbura kaukura kwina maternity ya njiria itenera Kiraitu na etamba guthe kiujura tulika no twakire maternity no tukaletha ndene ntura yonte ya thiru gaitwandi tumbe gutha tuna maternity kinyemwe oletha aciari betu kana muntu ambete guthe muritu na kuma itempaka mawa na barabara ibwe thuki otima mtura nya mwana amba guthanye muciari wake amba guthe akiona nya miscarriage kana nya mwana amba guthe aikwa no tute maternity ya kwi no barabara ibwe thuki mheshimiwa tukomba sana ututethe umbe gutethia ukitania ngwi na mheshimiwa wetu ya Bario nambete gwetha kinyilika sana kuma itenera kwari na ngavana Mwangaza mama atendo muona na mumenere otheri dai turomba sana umbe gwethe mutetheire kenda mbo gwetha kiruro obisi kenda atutwika antu bathiru gaitwa ndi gwetha bathe bakiundumiwa koni manto yaya ndiaretie pio ikwethira tokela itha cibitari eto tokone kario yani mabati nya yara yatemenya kwiri nya mucie ka wakira ng'ombe iyo batu iyo tuimberia yo cibitari bonge nabuo titwagiri kioro lakini kioro kiu nakio kite inyaroe batu tweta kiorone kiu wethaira gukario ntemenya mabati ya kiri ya twera ya kwatanithia kansa ingwetiga na kwa kikuonthe ya sensurwe ibatu agito ta sensurwe twikiraone ei no kuona bo ijambirinya guthukanga kumunya mantu amabaro ya sibitari kaya kumenya roe no tubwa mabati ya kuthurangia nkomongo kioro kiegetu ikioyurire na gikoyura na alafu na maternity noe ni akiro lakini itakamilika itokoromba ngavana wetu urora kurukire atuharakicire akariba batiti na nyuma kuona ni muthuro yo ni ura wari ngavana wa Meru mbere Peter Gatiromnya no ntuba kuthia ngavana Mutuma Samunya kwa twika owe utewitikia Mutuma ni ngavana wa Meru no witikinya kaunti ingi ukomba kwithwa kithama ndene kaunti yetu ethirwa tuwitikia Mutuma yawe ngavana wetu ari twantu ba Meru county tona tukona thiri ona mbio furuga ngavana wetu Mutuma angoromba kiongozi nyakireko kana kireko inyo ngoromba kitika ngavana watomba usumbura ngavana wetu amerutira antu ba Meru ngwe batucokia kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua.
Nduka imwe ni iraunirwe utuku bwa gukira na arua thokone ya Kirogine Ntima West North Cement na into Biambeta Kathomba kwiwa ikarikari riri ringi kirore na gukujirwa ni Chibu Wantereu na bwakari kuga wagagia ni buingite bakirombo karia kurikithwa. Nimbeta wakari miosoro ini mwene nduka yu iji tire mwaka nazaire to kunurwa nduka yu maitajana kunende ni nkoromba thirikari cyo ura igutethia security Kirogine teng'ani no ntoimbe nyangite njukiri into bionde ntena mbere ntena mwambiririo mwanka gethagira kia county kia itwa ku county inyabu bwekito ngimenyeni ura bo tuthithiria no nto mwanka tha inya ndirari na mwana mbikite skuru ntena mbere kana nyuma na ntije nkambiririe na okay oni beta wa han marongi no soro batu aturigarite imanzaza kuendelea area yetu Kirogine gekwa tuwas iji tripu enya my brother kuvamiwa nyombe wenu ni maitazana tutikwerewe imbie na thina area yetu etina security itukuromba thirikari etegere na undani sana antu baba gutwenyangia bategerwe antu baba rejere bakura bab bachoka beta benyangia gitakira kikiara ya security koi kumanisha antu baba ni antu be serious na bakumenya ngugira bagwita ewira ngari mwe plus pikipiki jere na antu baiba twenyangetie twinororo Liko tukuromba tutezwa. Oni beto Pastor Gitonga ampu de motori wa Ntora iji. Nanda kurukira aja ndethira ora gukari. Ndethira mutano babo gutwa Solomon nduka yawe uni ethiro ari muntu wabata Ntora iji. Na agitethagia baba ingi na muntu na gitumi ari Ntora iji. So inkoromba thirikari itegere baraba kweja kuna bangi maguru no ntokathire kore na security njega mwari jojo tiu ne ubona juni josukuma ubona josukumi monka into bibinge bieta na unto boy bodo kusana so inkoromba thirikari mono ka thirikari ya county government itegere Solomon na itegere Ntora je security kena no tu na dayo onto bobo tera boy buruna inko bokonde mja pasta inko borega bururu na nkauga soro na tegero na thirikari tegere nemenya mantu ja Kirogine wonde mu biashara wa guku. Mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ni akuromba rwangirwa kuandika arimu ni TSC kweza na marietwa za arimu baria baitithitie nkathi kuma Kirio County akienda kumenya mutaratara juria TSC iratumire kweza na baruga iji. Nkurukini arombete kumenya mibango ya rwangirwa kithomo kiri gutigira waandikani na witithia bwa nkathi kiri arimu ni bukuthingatira watho za waandikani na kinya katiba. Pinga na mubungo jwa Igembe North Julius Taitumu kiamia kurungamira utunguge bwa arimu ya TSC kiri mutaratara wa gwitithia nkathi kwa arimu wa mwaka uju nyuma ya kwanira twanya twanguge mweri wa Januari mwaka uju utathingatira watho bwa andikani bulabule kiri katiba mbere TSC iritangwe under article 237 ya katiba yetu ya Kenya ile arira mantu ya TSC ngwisi ayo kuandika kupromote kutransfer na kinya discipline teachers. TSC kire mandate yayo itombere kuritangwe within those principles kana pa the set standards ya article 237 na 234 ni buonto komiora shao erete list ya teachers promoted pa county vis-a-vis kana ekiolela still the number of teachers in that county na number ya arimu bara ba apply for promotion kana kuitethwa ndarasa in different job groups no nto uterenge kwa thithe kama antu ya kuriarania yau. Taitumu akiuga ni kumirite mateta maingi ma TSC kuria kuthingatira watho kwa mwerekera kurega gwitithia nkathi arimu bara bekarite kwa kagita kanene kiri wa arimu amwe na kuria kuthingatira nambe arimu kiri county na shigo bunge mwanya wa Meru county in a population ya arimu secondary na primary over 20,000 ukethira arimu basi 1 baba promoti kuma ki B5 ni arimu 31 ekena mania 31 mwanka Lamu
wa ita D5 constituency in a principles of maybe 200. Wa ita Lamu in a principle bebutin. Okay, the Antoine promote with a D5 no more unto 47 in the entire country. Mubungo jo Igembe North Julius Taitumu leo akiola genkiamea TS kunenkana ripoti ndaja ya mutaratara jo wandikani ile arimo bonde balaba handikitwe marieto na namba jao ja TS kiri mutaratara la kugweta skando nene. So what we are saying is scandal kaiwa tio tupiliwa mbali and we made our point to the TSC. Tore ndao list ya kwa ruatiri Meru turone arimbo na promoter sub county ya Mutuati ya Lare kana kura ku sub county sieto 16 ni arimbo na county eye nerengi cia Kenya ciothe antu apply te iba na ba promoter ari na antu ngirie komire ke promoter bele nere na antu manada to bele is it fair nio equity irrational erikweu ekwari oriko ikiriteri eriko. That's what we are saying. No to ibantu ya tumbika imantu ya mudempa na ntikumia iba oba represented no to muyumbe kwa representation oversight na legislation na kinyango ya TSC equalely those principles they represent the people and bare ibo ba injustice if not you discard kanabwa anto shayo bogele anto kuringana na bile baba diwetata kuona kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Seneta wa Meru Kathuri Murungi na maabisa bawe ne bakinyete kuona weti na mbere bwa nchuku ya Ikwasi iria iri ntuge kibiri chia buri nchuku ijira ya kina milioni 50 igatethia bonene arimi gwika maketha mbere ya bike ya thokone. Seneta Kathuri ni atariritwe kinya mubatu ja nchuku iji na kuga bakameagirithia kinya nkuruki kakimotegi na rugono rutariria. Jacob Mugambi orimo kariri gitwa gikombe gikwaye ya kibiri chana taririte thinira bagukurukira kiri gikombe giki na ino nyuma ya seneta wa Meru Kathuri Murungi kurionga muchoyo kona bure kombererere kuenderea twina thina cia kumba kwithirwa tuti na into bia gupack igwachibira arimi bakumba turetera tuti kumba kinya gutumira store iro ibati gutumirwa kenda yumba gutonyithia nkunia inyinge iria mutaramu augite ciomba gutonya ku na irio turonere kwina obatu tumbe kwaraniria na seneta wetu ombe kwijiraja atutethia na ume kinya kethirwa ati umba bungi atutethia na ume kana ombe kwaraniria na thirikari iu ya county government kenda tumba guthetherwa na facility na packaging materials ile ikwendeka ndene njeje kinya ofisi yetu tayumbite kwithirwa iri equipped lakini gukurukira seneta wetu kuija kwawe na arua itukona mantu jonde jara jatura remerete akomba gututethia kenda murimi okibirichi yao mba kuendelea murimi igwachi mba kuendelea kana jo majani kana wakauga akiaria Kathuri nyuma ya kuthiuruka kirakoni ekumbirire na kuthikiria makaya matongoria baba aruga wakabatetheria buraka omba na njira ya kuringaringa murango kiri ubichi mwanya gichotethio ntwaja ne onkoro ikwachi actually iri in this area turi na enkona bwina challenges nibo gwitango genjaga tairo bwambiria murandi juju na bwina challenge number 1 ya packaging materials jakire itira buku na kenda bumba kujuria buku bokwenda support ya packaging materials grades na edring kunia jaibu na chicho tonya ruo ibo kwenda forklift ibo kwenda kinyo ofisi chienu chumbite kuthonde kwa na gwikiro furniture kenda bumba kwitherawa wena recording injega nontu ibo gwitira arimi gwi mwanga bwithiro bwena proper record keeping challenge bwena chona ndigwijiraja tukomba kwaria na ofisi usika kwina kinya ministry of cooperatives very elaborate na twina PS wetu kiburi from this area tukinya wetu kale no tuone na ate cooperatives irio je ikwambire ya potatoes na ate umba ku support wakenda yumba gukira no tunande jeje kaja kwanguka future ya nande ikwajika ire tukumikira uruka mundu no ntwe kwambire thaini batu gwitate ukira na limbage imani nio na bone kwa chibareta ibikomba gwikwa bwega bitekuma no ntu kwana na no ntu kwa packaging material kwendeka abi kwambiria kuma kenda nonga biembeu
so ibo kwenda muno bubonete a lot of support ngari na Kenya County Government ya Meru na ngavana Mutuma Ntwithinkia nikenda nwe omba kuona nate kinywa keja kuliungaja no ni support ikaliomba kunenkera center ijire aja Nkoroki arimi batwire gwita sarene na muno no ntuba kwa kwendagia mituru ya more than 100 kilograms na bei ile bakugurwa niyo ni bei kidogo ngu implementation ya kilo 50 through cooperative utenjire ngi arimi bomba kwithora bakiona profit kana faida tiga through cooperatives sehemu ingi cha Meru na cha Kenya ichumbite okura haraka sana no ntuba cooperatives kawa limwe indiongere neretwa nene na atongoria bekombirire ikwaya bakathite kathuri nuntu bwa guchwa kanya na kuthikieria makaya mao naru agatukenete mono turiungerio na rabo senator wetu wa Meru County augite gakurukira aja one ngugire ithithagua jatulita turi arimba kibirichia na kwija mono narua eja twamba gutindania noe twaraniria noe twamwira challenges cietu ira twinacio na uraka atwira tumbita gukinya mbere gwita mbere tutekujukia buri ntu bwa kawaida senator wetu turigo ibwaga ni ntu bwa kuona kanya ukejiraja ni ntu bwa concern ya arimi kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi hau nio twakinyira muthejo nteto chietu cheru thithatu tuchemanie ruju rukiri ndeni ya mubango jwa kugukia ngakwendera utuku bwega mbita Maureen Kinya monanirie to mathithio Purity